Karibu wote. Mnajua kipindi familia ni muhimu. Tuna pamoja nami mpendo wangu mama mjakazi ambaye tulimisi kumi. Karibu sana kusalimia wasikilizaji. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli gisi mchungaji anasema sikukuwa hapa na Mungu ananirudisha, tuko pamoja leo, nashukuru Mungu sana. Mungu awabariki. Jina langu nimeitwa Ivatiste Manya. Niko hapa kwa leo. Amen. Mama Ivatiste Manya alikuwa Calgary, anaangalia wajukuu na watoto na Mungu anamrudisha na salama. Tunasema karibu sana. Tuna vile pamoja nami watumishi wa Mungu na wao wenyewe watajitambulisha. Karibu sana. Na msalamu wote mwanchina Yesu Kristo. Mungu bariki sana parce que leo dimanche deuxième semaine ya mwezi ya July 2022. Nashukuru, mimi naitwa kwa Pastor Michael Lungunga, mimi naishi hapa Vancouver. Tunakutana mu eglise yetu, mimi assistant pasteur kwa eglise yetu. Na msalamu wote mchina ya Yesu Kristo. Mungu anibariki. Amen, amen. Tuna pia mtumishi wa Mungu mwingine. Na mimi naitwa kwa jina la Dennis Numbi. Na mimi nafurahi sana kukusanyika tena na Pastor Sam kwa siku ya leo, na nafurahi tena na watu wote wanaona niko hapa. Amen. Nafurahi kwa jamaa hii. Yes. Pokea, tunaishi vizuri. Amen. 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 Na tunataka kuingia kwa kipindi yetu ya leo. Na leo tutakuwa na kipindi kidogo sana kwa saa wakati. Tuko naongea juu ya familia na mtandao. Ukiangalia video ya chini jana nilisema ukienda kwa mtandao uko unatafuta kitu ya maana. Na nilipima pia kusema mtandao tuchungane isitupoteze. Lakini leo tunataka tuzungumze juu ya uzuri ya mtandao. Mtu anaweza pata uzuri gani? Familia anaweza pata uzuri gani ndani ya mtandao? Hivi kabla tujaenda basi mbali na tuombe kidogo. Bwana bariki msikilizaji, bariki sote kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi nitaanza na wewe Pastor Sister. Unaona internet au mtandao, familia inaweza kubenefisie nini? Familia inaweza kubenefisie ni faida gani familia inaweza kupata kwa online au kupitia mtandao? Karibu sana. Ndio, asante sana kwa ulizo nzuri unaniuliza, parce que najua kwamba internet kitu kwa kiko très capital, très important sana zaidi. Tutatoucher ku kote ya WhatsApp. Mimi najua kwamba avant internet palikuja hapa duniani tulikuwa na shida kubwa sana zaidi. Surtout watu wanazika Afrika na watu walikuwa hapa Bulaya banaanza kufanya dépense sana, tafuta kwenda kwa telefone, kutuma masimu, banaanza dépenser makuta nyingi sana zaidi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile science evolue nenda kumbele. Alors watu wanafanya nini? Waweka WhatsApp vraiment kwa shortcut. Na kwamba kama mtu wa WhatsApp mtaongea hata 2 heures du temps, 3 heures du temps, 5 heures du temps, mnaongea facilement sana zaidi, vizuri sana zaidi. Mimi nakumbuka hapa Vancouver, hapa Canada, aventure kulikuwa shida sana zaidi, network ilikuwa, donc communication ilikuwa très difficile. Ya fois communication na watu wa back home. Wakati internet ilirudi, il communication facilement. Donc internet est très important, surtout pour WhatsApp. Uzuri sana zaidi. Communication nyingi kidogo sana mtacommuniquer hata na wandugu wako beko ku village natal. Tuma simu mtaongea, pengine unaingia kama video call na waona vile vinaonekanika na vile wanakuona vinaonekanika vraiment vizuri sana zaidi. Ndio. Faida ya internet. Asante sana Sister Pastor, Mungu akubariki. Ni repose mzuri sana kwa familia. Najua unasema kitu ya maana sana. Mama, najua unakubaliana na Pastor Sister au kuna kitu ambao unataka kuongeza faida ya internet au mtandao kwa familia ni nini ingine? Ndiyo, na nitaongezea. Ni kweli internet ina kazi mingi ya mzuri ya kwamba nataka kusema nashukuru Mungu kwa ajili ya ile. Kama internet ukitumikisha kwa njia ya mzuri ina faida kubwa sana.
kuna internet wengine wanatumikisha vibaya, lakini internet inatumikishwa kwa mazuri mengi sana, ya kwamba ukitaka kutafuta kazi unaipata, unataka kuombea mtu au mgonjwa unampata kwa njia ile. Internet iko na kazi mingi sana kabisa. Wakati unasema kutafuta kazi, ndio kusema unaenda ku Google, unaenda ku Craigslist, unatafuta kazi. Ndio. Ya, na inapatikana. Amen. Hiyo ni faida. Kuna makazi wanatia online. Ndio. Asante sana, ni mzuri. Unaleta vile mafundisho mzuri pale, kusema kweli internet inasaidia familia kwa njia ya kupata baraka, kupata kazi, kwa sababu bila kazi mtu ataishi je? Watu wenyewe wanawake kwa internet. Oh, okay, good. Ile ni point nyingine utatupatia siku nyingine. Na sasa tunapita kwa Evangelist Dennis Numbi. Unakubaliana na Pastor Michael na unakubaliana na mama, na unaona unataka kuongeza nini? Faida nyingine yetu tunaweza pata kwa mtandao au kwa internet ni nini? Asante, naweza kuongeza kidogo juu ya faida ya internet, faida ya mtandao. Mtandao iko na faida mingi, na inatupatia tena faida nyingine ni juu ya kuweza kuspread good news, neno la Mungu. Oh, yes. Kwa ile inanifurahisha sana juu dunia mzima haikwanze kupokea neno la Mungu mzuri. Sasa kupitia, nakumbuka wakati kidogo ilipita hapa wakati ya corona, hatukwanze kwenda kwa makanisa. Lakini tulikuwa online, mtandao uliunganisha watu mingi. Tulionana watu wa Kongo, watu wa Bulaya, watu wa kuweza fasi gani tulikuwa nao wote online, na tunaonana na tunagawanya neno la Mungu. Na ile inifurahisha sana na inatupatia tena courage kuendelea mbele, na tuweze tena kutangaza neno la Mungu, lakini juu na ile na wale watu wa nyuma sana wapate kusikia neno la Mungu. Wale wa kusikia wapate kusikia, nao wapate kupokea. Amen. Wow. No, ule ni evangelist kabisa. Tushakoma mzuri sana sasa. Evangelist kama matata. Yes, ya nafanya revelation. Parce que unajua kwa wakati ya COVID, vraiment kanisa walifunga. Sakara ataki directement kwa kanisa. Mungu afanye deliverance sasa. Non, watoto hawezi kala hapa. C'est pour cela fa internet, mahubiri kwao online, kuomba. Et puis tena wakati ya COVID, donc office watu walifunga sasa. Kwa watu ile fanya application na citizenship, walifanya directement nini, matext online, na masomo walifunga, watu walifunga nini online. Internet très important ça. Evangelist Mungu bariki. Amen. Well, mimi nafurahi sana mapwetu mnaleta mama, pastor na evangelist, na mimi nataka kuongezea vile kidogo. Ni kweli yote nyema unasema, mimi nakubali, na vile vile nyingine unaweza kupata njia ya kupata ta nyumba. Wakati tunafika hapo, kwa mfano tunaiona unatafuta nyumba ya kuluwe, utakala wapi? Sasa unaenda kwa internet unatafuta nyumba ya rent, unaipata kupitia internet. Hata gari unataka nunua, unaipata kwa njia ya internet. Ni kweli internet sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Lakini siku nyingine tutakuwa tunazungumzia namna gani familia inaweza kujiangalia, namna kuichunga, kuangalia mzuri hivi. Kwa tuitumie kwa njia ya mzuri. Kwa sababu kitu ya mzuri haikosake vile na ubaya. Tena shetani anataka kitu ya mzuri, anatia tu nini kibaya ndani yake. So kwa familia yenga kukue, tutaangalia namna gani familia inaweza kutumia internet kwa hali mzuri. Maana tunasikia hapa kwa njia ya ulisema hapa kwa njia ya nini? Kwa njia ya kuombea kazi, kupata kazi, kwa njia ya kupata ulisema kuandika, kuzungumziana kupitia communication, ma computer, na hata kwa njia ya WhatsApp, na ndugu nasema kwa njia ya programu ya kazi ya Mungu kwa njia ya internet. So next time tutaangalia ni nini inaweza kuwa danger ya internet kwa njia ya familia. Lakini leo tunaona uzuri yake, na Biblia inasema kutito, mimi nawaza nasema tuwe pire pour celui qui est pire. Kile yote ni mzuri kwa mwenye iko mzuri. Ndio kusema kwa Mkristo
anatumia kitu yake kwa hali ya mzuri. So mtoto wa Mungu, familia, tumia internet yako kwa njia ya mzuri, na familia yako waangalie, watoto wako watu waangalie, wao wajaribu kuangalia, wapate kutumizia internet kwa njia ya mzuri. Kama pastor unataka kuongezea kitu kidogo? Ndio nashina kiongeza nyingine mpaka vile pastor anasema tutaongea tena ya chumi na kuya tamusho mwezi. Amen. Awabariki.